masain helai local zawkte kan lalpa Mizo Kristiante mingin tibai kabu kacheu pathian thu ilo ngaithlang u Psalm number somthum le pasari na thil thalo titu te wangin in tilungai du sula fellow takati te chu otheksu lo betangin a thu kinanom thua yanga nim hringangin an vuai don sia lalpa churing la thil tha tiro herama hian omla rinom na zero thil thalo titu te chu ti boralin anum don sia lalpa ngak tu te ro chuan ram hi an lu ang thu kan chiar te lalpan mal mi som sakro se amen hey kan ho tu tin Bible chiara trong trai mai nilawin kan kal khom chan hi MKCC lam ina in ril ru ang tepo ron sei na hun nei la hun ren baksu binti a voina hetianga sa kho zale na le ram le lung fa ti ham that na hum hal tu ra van tlang in khom kan nei thei hi lom katitak zeta hun ser mang tu ra min ron som na ka hriat hian pathian le he hun bo sai tu te chunga hian lom thu ke soini tuna hian khovela democracy ramlian berle ro pui india rama kan khosa mek ania ta chuan sa ko sang le nam je sang te kum som sari zet chu inti buai le tuk lovin kan oma sa khote naw sa khote naw zoi tu tlem zawkte le nam nuai nung zawkte nam tlem zawkte po in lungrual takle thamuang takin herama hian kan khosa ania hei a hluiin a chuan mani nam tlem le sa kho zoi tu tlem zawkte tan poa thamuan taka kan ram hetianga kal hi ro pui kan tia hetiang hian india ram hi zel se kan diwa chotianga theina tur chuan tuna po hian thei to kan chwa zel apui mo ani tun den huna hian kan nam lung phum ero chu soi nginin a mek ani ti chu atakin kan hria kan mitin kan mubok ania nam sang le sa ko sang te in lung ruang na le in pum khat na hi tuna hian ti chiat in a meka cho tun nai te thil thleng le voin thleng poa ladik achu manipur state a hian atakin kan mu ania hei a lung chiat thak tak zeta abek takin nam tlem zawkte le nam mol zawkte sa khua zui tu tlem zawkte tan phei chuan thil lung le ngai tua na zong kan sen na tur ani hetianga in chim ral du na alen tu lawang hian tun ma a india ramat soirik fe ma se takachan tir tum na po omlo amaro chu tu nai ro chuan hidden agenda thinaka open agenda alone ta a uniform civil code te po tuna hian atam zok te du dan manga in ruai tum na ram alone ta heiang kan nam impum khat na te kan in lung rual na te hi angong don ani ti hi alang chiang le ania hetianga nam khat sa khopakhat akal du na ril ru lo hi aril le ani voina hian mi tam zok te hian chuan chutianga lo thei na chana chu kan hrethiam lo mai thei british in india ram aupa chuta chuan india tena salen na an lo neya hindu ram a india siam du na hi alo thang chho zela kom sa ka zaria som sari le panga a area samas chu din anita a chu area samas anti achu
abul pui bera anin nga na chu India rami Hindu ramani turani tieni a chu voin khenga anin nga na po alani chu ta an thu puya chu back to the Vedas Veda a ikirang u tieni chu ta amuchuak to chu Swami Dayanand Saraswati ani a back to the Vedas Ani ina kan siya tiyam dan turatan chuan an Holy Bible chu Veda chili hini Rig Veda Swami Veda kan ti palia kha chuta chuan chu Veda zirtir na ang chuan India ram hi akal turani ti kha area samasina atumni maro chu kal chaklo dewasia in kum sangkhat zakwale somle pangak han area samasami in tiltivetei tak pakat Madan Mohan Malavia chuan Delhi Hindu Mahasabha adinta ani chuan chakzokin India ram hi in Hindu ramasyama namkhatanga kaltir du naril ruwa masya antum dan ka anduain achaklova chuta chua kumsa ka zakwale somnile pangakhan Rashtriya Sayam Sevak Sangh anti kha Balram Kesaf Balram Hedgewar Khan Nakpura adinta ani RSS kanti ta kahi ta chuanin RSS a hian anin khai dia dana hi anho tu pa beri sar sang chalak antia tuna Bhagavat Mohan Bhagavat khu aparuk na ge pasarina emoni ang ni nga atanga sang ni somni pathum kumza dona po hian anlalri mani pathian tluk deu tho in an sar sang chalakati hi an ngai ani a ti chuan het gerwa rena khat yanga adin akhan atoi zoin ka sei anga kum sang khat zakwa somli thengin sar sang chalak ni na achelani saka zakwa somli pakhata tangin sar sang chalak dang gol wakara alo chuaka chu gol wakara thusawi le idea chu tuna hian atakin India rama hian man ani mekani chuta chona soya chuan India rama chuan nam pakhat sa ko pakhat culture pakhat a om turani chu India ram ami ina anzom turani a amaro chu anzom du lo ani chuan second citizenship anniyang second citizenship te chuan in khanna yan vote ani lo wanga tini chu gol wa karana sa ka ko som lile pania sar sang chalak RSS sar sang chalak in asoi ani a chuta chuan India ram sa khwati chu India ramatranga zichua sa khwa zong indigenous faith ani amaro chu foreign sa khwa atakin soilo maro chuan nuwa anauten an khil fia nairo chuan foreign sa khwa chu paniani pakhat chu Middle East atanga local Muslim pakhatero chu Europe atanga local Christian amaro chu kha taka chuan lo khrefu lo dewa Christian na origin takhi chu Middle East thawani amaro chu ni chu Rome atanga local angai ni chuta chuan he sa khopan India ramani lova India sa khu pom ani talovani ta chokan soikai lokanga tuna po hian RSS ina antum perachu sa India rama Hindu rio rama siam antum wangin Kristiante Hinduanin le inemo Muslim te Hinduanin le hian entinge kanti kha conversion inlet angelo homecoming gar wapsi antitani chu again conversion anti conversion in khati zong kha chu akhap reng lawani Hindu anlu phot chuan homecoming gar wapsi antia chu golwa karat
จงกำทวนี่อันสารสังจลักทวอินาสวยค่ะอามาเอโรจูฮินดูมุสลิมอาลูเอโมฮินดูคริสเตียนอาลูเอโรจวนเอ็นติงเอกันติขาอินเลดกอนวัดอันนี้ทุ่งอันนี้จูดานจูดูน่าเฮียสเตตัมซอกจวนอันมังเอโมตีโตตูดอันนี้อังใส่ตูระตัมครบไม่อะตาจวนอิน RSS อินาฮินดูรามาเซียมอัตุมนะคะจอยเดียวเล็กเสียดอันนี้วางอินสยามมุขร์ซีอาคาร political party adin ta sayam prasad mukherjee ni sakat zakua somnga le pakhat atang in adinani ani nataka chuan SP Mukherjee hi Pandit Jawaharlal Nehru wana sarkar na asyam masak bera a cabinet minister ani a commerce and industry minister ani amaro chu Pandit Jawaharlal Nehru te chuan huan pakhatapang party sang ta chuan ni tu main deep lova angkal the na tur an real ru ani lain SP Mukherjee khan chuan huan pakhata chopang par pakhatom turani ti na real ru an putawangin congress atangin achuaka saka sa kwasom nga pakhata Bharatiya Janasang Party adinta ani chu saka sa kwasom nga panya inthana khan MP Pathum ania saka sa kwasom ngale pasarya inthanin MP Pali BJS khan ania saka sa kwasom rukle pania chuan MP Somthumle Pali ania saka sa kwasom rukle pasare inthana khan MP Somthum panga sari khata MP Somnile Pani ani ni kan sia tangi saka sa kwasom ruk pania China le India ain ti buaya China aggression kan ti kha ta chuan China ron len sia chu puitling chia chu kan hriat kan ringa tam zawkte chuan kan ne lo ni ne lo tak kan ni chuta chuan Prime Minister Nehru kha Delhi press conference chang takin an zo ni Mr. Nehru China communist lo lian sila India ram eng tin nge a omang ti zona zotani chita chuan pune ruana asoya chuan ti hian soi ni communist India ram tan communist ahla omlo India ram tan ahla om perchu sa khuana be chana political party ten ram an hruai hun hi ni chu khati hun lai khan MP Somle Palini Bharatiya Janasang Party asoida ani hunalo kalzela politika in lumle chowa saka sa kwasom sari panga athil chowa khan India Rama opposition party engamosa in lom khomin saka sa kwasom sari pasaria Jai Prakash na range akai shuai nein mun khata an luang khoma aminga Janata Party ti hidin ani chuta chuan Bharatiya Janasang Party ka ahlom lian beralut ani ti chuan he ta mar lamami charan singa hote George Fernandez ho the Socialist Party kan ti ang te khatyang party sang in lom khom khat Janata Party din ani amaro chu political idea sang in lom khom ani awang khan ri anom theilova saka sa kwa som hriat som sari pakwa kum top lamani ta im Janata Party ake Morarji Desai Prime Minister tanga pai ani in transi nga lo lala relo te atikhan ake chita chuta chuan Janata Party lo ke chita ka khan saka zakwa som ngale pakhata Bharatiya Janasang Party ho khan party dang mingrang an vuata Bharatiya Janata Party tuna BJP hi saka zakwa som riat khan din alonita ani chuta chuan kan soi tak angin
una lo kala politics in lum le de kasoi re don lu tukin karinga kasoi thui to lo banga saka zakwa som kwa paruk kwa sari kwa riat chowa khan vice pai sarkar nan huaya murli manohar joshi tuna yang kumsom riat pakwa kumsom kwa vel ni to ala daming ka ria joshi ka human resources development minister ani kami ina atu macu saka zakwa som li pania gol wa karat soikani ta chuan nge India ram nam khat chikhat sa pakhat sa ko pakhat saka zaria som sari panga anthu puyaka aron choila tan back to the veda kira chuba chuan murli manohar joshi na asoya chu India rama hian prelim primary level Paul khatatanga Paul soma hian Hindi ni lovin Sanskrit introduce tumtani chutin shet karinga kan hruaitu kan political party hruaitu te chuan joshi khan Delhi conference akova ma sekati hun lai khan CPIM West Bengal in kankal don lawanti AIADM ke kar Tamil Nadu in kankal don lawanti tin i thimi Punjab ramami anmani tho pui ngai poi kankal don lo anti tin Telugu Desam Party Andhra Pradesh mi in kankal don lo anti Sanskrit India rama introduce atuma khan chuta joshi thu soi chu ten ka chuan kan thelo mai the en tingadi tuna chuan hei kan ti thei lo ani puin keima ni party ina sarkar na kan la khuna kan ti don ala tiani enga tinge Sanskrit Veda akir don chuan Veda hi Hindi ziani lo Sanskrit zia dai ni aril zia ta chuan kan hriat thiam atula ni tuna hian kan soi ta kangin mana aruka an soi thidaka tuna chuan wal out takin uniform civil code chu man kandu ta ani India ram hian hemia hian kangai tuana kan man apatul em mana saka sa kwasom li pani bor chawa an mel man number 1 antiaka Muslim maro tu number 2 Christian kanni maro tu mani loka video viral point mu karing tuna chuan India ram mel man number 1 chu Christian te tinita avara phak em hediani chuan kan India in pum khat na te lurual taka kanom ho na te hi engchen nge ngong don kan ram hruai tu te hiang ngai tu ro se he hun voina sa kho zalen na puala van tlang in khom kang ko hi ro pui ka ti akaloma abik takin Christian ho zong te chuan he sa kho zalen na kan nei lo chuan tuna hian mi zo te pe chu noi som error chok kan ni ti ro kan tlem lutuk chimral kan harlo lutuk tuna yan RSS yan sikul an Hindu big in zirtina sikul yang zake kan iti kan ngai tu ngai mo tuna yan singa chuang aom toni India rama RSS sikul hi Hindu nation na siam na tu ratana anin zirtina chu hey tu tung karlo kapo kan ho tu te ni mukaringa ngai tu na takang political party te po yang ngai tu ro national education policy tharka kanata ka sarkar sidara mai chuan tingeti kha tuna chuan kan tilak lo kan sirang nakumaero chuan NEP hi kan pai donati asoina chuan Hindu ideology manga curriculum siam le syllabus siam kan du lo titlat anti ngamani voina yang Christian ram na kumina pa kain sang don ni tunga sarkar dong ka khelo ke chuan amaro chu Christian kan ni NEP ti ngai tuang mun ngai sin Hindu ideology manga ti tura
Kanataka Sarkar Congresso di time Kakarilo, time to hear. Sidara Maya kam. Kakan so kan nakumatsuan, hey kam paidong, kan zirdolo, at timnam. Voina hian, he kan ram kan nam, chantur hian, mizo mi puizong, songte, kasom tsu ani a. Ezekiel atsuan, patian ram chana, patian tana vei azong amuzolo. Kadin muna kami sote kano mang ti kahlau, chuwang chuan patian ram chana, atana ding turin, tuna hian in pe ngukhay. Huwag sen takin kandongam don lomi kan sakwana, Christian nahi, adin tira changin, voin keng hian ti boral antum, masya ti boral tute anral zel, ahulay superpoweran ti ang Poi na apak lo rompo ti chiatin o ma Christian der chukalani. Jutata na til poi mo ero chukati hulai Christian te ka pathian tan an van rin em pathian mal som tlakin an nu na wangin Christian de ding chuak ani lalpa churing la til tha tiro herama hian la rin na zero pathian mal som tlaka turero chukani Patian mal som tlaka kanom chuan patian hian min humang chuwang cho voina ro kal song te po hian tu party mo thlir lawin ke manu ni in thlem ta ila thil tra ti ro herama hian la rin na zero thil thalo ti tu te chu ti boralin anom don sia lalpa ngak tu te ro chuan ram hi an luang thu ka sei lalpa mal mi som sakro se Amen. Pathian hene trong trai u lalpa khovela iko khanalo din chantir atanga vo in thleng hian ti boral tumtu sarkar thachak nam mang emo tharum mang emo in antam em toa amaro cho lalpa kan pathian I suan ram nei athu theilo Chang tu raman pek nu tho pa pathian na kai tho hian aminga ziak ram le kha an tia lapua tuina soyang khan nang ma ring tu te iko shan te ti boral tum tu te chu an boral zeleniti kan ria tununa hian lalpa kan pathian kan India ram din mun po kan en hian nang ma ring tu te tana nun har sakop kan rinale nang ma kan mangai na che po puang chuak ngam lo tur kopian til in ruam man ni teng kan ria ani chu nagi min siat fiatirla eng polo thleng sela itan rinom taka dinga nang ma chan chin tra hum thei tura mi bu sai kan duwa tu nai thu kan sei zong te ka helai local te mai ni lovin Mizo Kristiante hian I ram chana nang ma chan chin tra hum him tura huai sen na kan nei the na turin mal mi som sakang che lali siwa Krista mingin kandile amen